Kublai Christmas besuk pekemani pi parok ke pelok perdor ke jukusan yang kena kesenel ke jangah. Di pelok ke besut bertema jang ke India bersar versus suparansar ke bepni hinin kemet kalong ke bitinat bahadu kata-kata pada hinin kemet la yok jingjob dak ke suparansar ke yok ci RPO point bak India bersar ke yok ci point. Di pelok ke betel ke banengkong neliang ke suparansar lawan dak ke Arsia pada kaliang jang ke India bersar lawan dak u Sumarpan lama. Di hachwa kene ka betel hapding Sumarpan lama bat ka Arsia kalau ong lepa ngayo sngeu ba hapok jong ke India bersar kibun kinong syat ki patrim henry balepat ka India bersar kala khot da Sumarpan lama. Kene ka jingkran jong ka Arsia ya Sumarpan lama kemut ka baka khinpo ya Sumarpan lama. Te kumba ka Arsia kala kran lepa ya kini kenten te haden ka betel ru ka Arsia kala job ya Sumarpan lama. Kat ban liang ki jajos pat kila kamen ya Sumarpan lama baki ong sei jau tu Sumarpan lama uba menchwa batrim ha ban syat ki jos kimpo perkhat ya Sumarpan lama unlong haduk kan ne bakajing syat jong ukan long haduk kan ne namar banadu bastang jong kene kesempen katason Sumarpan lama umpat ai kata ke performance ke jong u ke best haman la ketiu Sumarpan lama ulamat bet ya kata ke jing syat pelem ha kinong syat jong ke supah dan sat Ndre henin kemet haden bala komen ke jojos ya kajing syat jong Sumarpan lama ukum baniam henin kemet namar ba usmutu kata kajing pakala ka jong kata kajing hiar ka jong usba palat Ndre ke jojos kila penjajah ya Sumarpan lama te kito ke perlu ke kwa ban page ka full episode page po komen ne page po description ngan re patai pi kumno ban lek nama pinjo ban page ka full episode jong kane ka show